prije intra da pričamo malo o P. Diddy-u. Jer ono, sad je taj skandal i to je sve aktualno, pa bih htio, jeste čuli onu zavjeru da je on... Gianni ovoga htjeti pričati o tome. O orgijama. To je aktualno, sad poželim pričati o tome. Nisam bio na partiju, ne. Nego zanima me, jeste vidjeli onu teoriju da je on dao naručiti ubojstvo Tupaka? Eto sam čuo. Da, i navodno zašto se nije otkrilo da je to P. Diddy napravio? Zato što je frajer kojem je plaćao to ubojstvo, umjesto da je platio ubojici da mu je odnio ček, dobro. On ga je sam unovčio. Nije nikad dao ubojici ček. Znači, frajer koji je ubio Tupaka, navodno nikad nije dobio isplatu što ga je ubio. Ali zato nisu povezali s P. Diddyjem na kraju. Špididjem. Čekaj, znači on je sam unovčio svoj ček koji je... Ne svoj, nego je posrednika je imao i taj posrednik umjesto da je dao ubojici ček, on ga je sam unovčio. Aha, i otišao s novcima. Da. I ubojica nikad nije dobio isplatu zapravo. To je kao teorija koja sad dobro, čekaj, teorija je isto da su i Beyoncé i Jay-Z cijelo vrijeme nije to teorija, to je da su doslovno ubili nekoliko celebrity. Ja sam vidio neki dan Michael Jackson, Aliju, popis svih celebritija koji su bili na tim partijama. Dobro, ali znaš šta opet... mene to muči malo. Mene malo muči zato što jedna stvar je bit na tom i otić partiju njega. I otić prije ovih njegovih pizdarija. Dobro, ali ste vidjeli koji je kao uvjet bio za taj partij? Koji je uvjet bio? Da moraju popit neku stvar. Koktel droga. Ali doslovno, svi su morali popiti. Pa dobro, i tebi, kad se kod tebe na Novu godinu dolazilo, si isto moralo popiti. Da, se rakija morala. Kaj su oni znali šta? Da, ali šta su oni znali šta je u tome? Ne, mislim, gledao sam kao... Zato je bila toliko dobro. Koji je znak bio da odeš s partija? U smislu, ako ne želiš sudjelovati... On je držao onaj govor neki. Da, ma nije to na svakom partiju bilo. Uglavnom, znak da odeš je kad su se cure na bazenu počele skidati sve. Kao on bi platio neke cure i to ti je znak. Kao, ako se one krenu skidati na bazenu, ideš doma. Ako ne želiš sudjelovati, ako ne želiš biti na freak-offsima. Da. Uglavnom, to je bio kao znak. Tak ljudi pričaju sad. Nije, ko zna. Mislim, gledaj, opet... Ja nekako imam snažan osjećaj da se nič neće promijeniti. Da će samo, možda će eventualno on završiti u zatvoru. Beyoncé, Jay-Z, kogod da je bio na tim partijima. Znači oni. Ništa. Nula. Teško. Znači, cijelo onaj skandal je bio oko Epsteina i oko njegovog otoka i oko njegove te... Pa se na kraju ništa nije dogodilo. Da. Lista ova, lista ona... Znaš šta jedini... Schindlerova lista. Mislim da je jedino što će proizaći iz toga da ljudi malo više, ajmo reći sline na celebritije. Znaš kako ću reći, kao da ih uzdižu u očima i da su im celebrity... Toga više biti. Ne, manje. Rekao si više. Da će se to promijeniti više, sam rekao. Zbunjujuće si rekao. Da, onda si zbunjujuće rekao. Htio sam reći da ljudi neće više uzdizati celebritije. Pa dobro, ali znaš šta, nekako mislim da je i vrijeme za to. Zato što meni, općenito, nikad mi nije bilo jasno taj kult obožavanja celebritija nekih. Da, ni meni. Jer ja se ne mogu zamisliti da sad, evo, svi znate koliko sam ja fan, recimo, Harry Stylesa. Da. Možemo se složiti da jesam fan. Sorry kad te prekidam. Da je on gay. Jesi znao da on ima 4 bradavice? Da. Evo, toliki sam fan. Da. Ali nisu prave, baš kao 4, ne izgledaju kao prave 4 bradavice. Sam su ona kao izrasli, neke koje se karakteriziraju. Ti si ih baš vidio, ja? Da, vidio sam slike. Pa nije, pa ono. Je, slike vidio. Uglavnom, hoću reći da sad vidim njega negdje u javnosti. Ne vjerujem da bi uopće reagirao. U smislu, možda bi prišao pitao jel smijem dobiti sliku. I to je to. Ali nema šans da je bila ona neka reakcija da sad izvadim mobitel i krenem ga snimat ko luđak. Znači nema šans da bi ga tak neš napravio. I onda mi je nezamislivo koliko ljudi zapravo u svijetu, Amerika pogotovo, ima to celebrity. I ovako da je životinja u kavezu, kamera u njih, to mi je suludo. Zato i kažem, mislim da će se to sad malo smiriti i promijeniti jer ljudi počinju drugačije gledati na te celebritije, ali isto jedna moralna stvar me muči. A tebe muči moralno, onda moralna je baš nezgodno, ajde reci. A to je da masa tih ljudi koji je na popisu, vidimo, ima milijun imena tu. Dobro. Znači sigurno 70%, sigurno, dobar dio njih sigurno nije sudjelovao u tome
Naravno, Znaš, da. nego su samo bili tamo, ono, zabavljali se, ispaće kao da su oni silovali i bla bla. Ono kad je LeBron pričao kao No party, Da, ali LeBron je silovao 100%, neko to je, Buras to je 1/1, ne veš mi reći, taj lik laže čim A ja, zine, ono, like lik je, Apollo. da, 100% lik je silovao neko, nema šans da nije, nema šansi. Ja da sam nije. ne bio- dok je bio mlad. 100%. Ja se ne bi upuštao u takve optužbe, ali hoću reći da, sigurno će biti popis, ako ikad izađe službeni popis. Smiješno mi je što izašao je popis. I onda je popis nešto što je neka žena nacrtala rukom na papir. Znaš ono, napisala imena koja ona misli, ili neki lik koji je istraživao i on misli da je to, ona gledao videe kao. Ne vjerujem iskreno da će ikad izaći na sudu službeni dokument koji će reći bili su XYZ osobe tamo, a na freak offsima su ostajali ovi i ovi ljudi. Neće, ja mislim, nikad izaći ni Pa one kad snimke to- koje su uzeli. Kao ko to zna. Realno jedino što se trenutno zna je da su Justin Biebera tamo šerali valjda svi mogući. Da. I da ga je Usher doveo P. Diddy-u. Zato Da, što Usher kojeg je ovaj zlostavljao prije je odlučio, na šta? neće mene više. Odlična ideja. Da. Neću više ja biti žrtvom Da, Janje i da. gle ovog malog zgodnog dečka. Da. Sad Znači- mogu i ja jebat konačno. Wow. A i ti bi, Jaco. Da, ne znam, mislim, znači, ali evo to, kao izvana, poglaš ono Biebera i kao njegov život. I ono misliš si, stari moj, šta te je savršen. Da. I onda misliš ono svi oni skandali koji, joj vidi debila, ono, kak nemaš biti normalan. I onda skužiš zapravo šta se sve u pozadini njemu događalo. Misli on, dobro da je živ još uvijek. Da, ljudi sad preslušavaju sve pjesme unazad, ono koje su ti neki celebrity imali i svačaju zapravo, aha, ok, ova pjesma je o tome, ova pjesma Da. je o tome. Ok, ajmo mi na našu epizodu, pusti P. Diddy-a, pusti Kevin Harta, pusti silovanje, ajmo mi na epizodu. Aco, Ajmo. Dinamična najava. da. Samo reci daj, koliko košta onaj dobar osjećaj, koliko košta malo takve ljubavi. Dobrodošli natrag u podcast 3 Soma, ja sam Aco Ja sam Gianni. Ja sam Vigi. i kao što vidite, Gianni je malo promijenio styling, fura se na Jude Bellinghama, tako da ima sad i novi naziv, Hey Jude. Svi me tak zovu i mama me tak zove čak. Svi, baš Ali svi sad su mi. Dž. Držu. Ne, sa Dž, meko Dž. A, Jude. Jude. Ili Dude. Ne, Jude. Aha, ok, Jude. Jude. Da, Hey, ok. hey Jude. Da, svi me tak zovu, tako da spamajte to u komentare slobodno. Jude. Ali prvo prije toga, naravno like, subscribe i onda gledaš epizodu jer znaš da će biti dobra. Ko Tako Niko da- Marić. Ko Niko Marić. Tako je, Prvo lajka, Niko onda Marić gledaš. prvo lajka i subscribe-a, svaki put on unsubscribe i opet subscribe-a, znaš, da može čisto, da. I onda gleda epizodu. Tako da budite i vi ko Niko Marić i pogledajte epizodu i like, share, subscribe. Da. Da. A ako se ne pretplatite, više nećete u životu narast niti Centimetar. 2 mm. Ništa. I čak potencijalno Ćete se možete sniziti. završiti kod PDD ako se ne subscribe-ate. Tako da bolje da subscribe-ate na epizodu i da rastete. Tako je, a kad smo već kod centimetra i milimetara, ako mi Vigi dopusti, Koliki ti je? Jesi to htio? to ćemo A, završiti. ok. Kad smo već kod centimetra i milimetara, šta mislite? Mora se uključiti pa je rekao milimetre. Da. All inclusive. rasprava. All inclusive. Ajde reci. Šta mislite u kojoj zemlji su najviše ljudi na svijetu? U prosjeku. Crnoj Gori. Blizu? Crnogorici su svi ogromni, stari likovi imaju 2 metra. Kad smo bili tamo, dođeš u klub. Dobro, istina, dosta su Svidjeli visoki. su ti se, Da, svidjeli su mi se, ogromni su likovi, baš su ogromni likovi. Strašno. Jesu, visoki Strašno. su, u prosjeku su dosta visoki. Na Balkanu najviše 100%. U svijetu. Ajde, Isuse, ne šta znam. bi rekli? Na prvom mjestu. Tko je? Sad Ti me kažeš Crna ovaj- Gora. sad me A ovaj ja bih rekao naoko. Crna Gora, ne znam, ja znam za njih da su najviši i da je bilo neko istraživanje da su ogromni. Sad ja Dobro, šta ja daj znam. mi, znači Crna Gora i 2 odgovora daj. Crna Gora i šta, Šveđani su veliki, Finci, tam neki Skandinavci su visoki. Znači oni ti se sviđaju isto. Dobro, daj, ajde. Ja ću reći možda Norvežani. Ne, A, Skandinavci. Crna Gora znam da su Skandinavci. A to sam ja rekao sad, da. Pa Skandinavci je sve tamo, to ko da kažeš, ne znam. Dobro. Balkanci. Nisam ti kontrirao, nego Pa sam dobro, se ja nadovezao. kažem, evo, ja bih rekao Norvežani i znam da su Crnogorci isto visoki u prosjeku. Čak da su u nekoj kategoriji do nekih godina i najviši u svijetu. E pa, Čak. zato i meni, zvoni mi to nešto. Ok. Ajde. Čekaj, ako su do nekih godina, onda znači nisu najviši u svijetu, očito. Mislim da nisu u prosjeku najviši u svijetu, ali da su dosta visoko. Ali- Ovako. Dobro, Ajde. ko?
Crna Gora je druga na svijetu. Ko je Druga prvi? na svijetu, prosjek je 183,3 cm. Dobro. Dobri smo. Prosjek, pazi. Uf. To je za muškarce, a za žene 169 cm. To je dosta za I žene žene su prosjek. visoke tamo. Bome, Koji su to geni? Za Odakle? muškarci sam mislio da je veći prosjek čak. Dobro, a ko je najviši na svijetu? a prosjek. Onako. Ko je Znam, viši od ok. Crnogoraca? Najviši ljudi na svijetu se nalaze u Nizozemskoj. Najniža zemlja na svijetu, najviše ljudi na svijetu. Daj zamisli čovječe, a dobro. Ali oni stvarno jesu, na moru sam ih upoznao. 183,78. Koliko? 183,78. Znači malo više od Crnogoraca, Malo, samo malo. malo. Koliko su u prosjeku. Crnogorci? 183,3. Isuse Da. Bože, znači šta, 4... Ali sjeti se kad upoznaš neke nizozemce na moru ili negdje, fakat su visoki. Ne, jesam, okay, Najčešće. u prosjeku Sjeti se. mogu... Sjećam se čak. A da. Na virusu Pa bili da. ove godine neka 3 inozemca. Redom sam ih vidio. I onda sam pitao... Su visoki bili. Da, i onda sam pitao Maloću kao, su oni nizozemci, baš izgledali kao nizozemci. Šta plavi to. Da, i on je tam studirao i onda je rekao kao, Maki je pogledao i kao, ma da, buraz, gledaj, sva trojica su isti, kao. A cure Šiške one i košunice. u Nizozemskoj 170 cm. Bome. Znači za centimetar više od Crnogorke u prosjeku. A šta bi rekli koliko smo mi u Hrvatskoj u prosjeku visoki? Muškarci. 174. Ma Muškarci. više. U prosjeku. U prosjeku, muškarci u Hrvatskoj. 178. Ja mislim da smo Odmah da tipa ti pomognem, 182. Balkan jako dobro stoji. A na toj onda ljestvici. 181, ajde. Ja 182, 182 i pol, ajde da ne budemo... 180,76. Mislim da smo niži, iskreno. Stvarno? Da. Pa ima niski A frajer, često žene niži. su Dobro, ima 166 niskih, ali... cm. Ok, ima niski fra, a pogledaj presjek našeg društva. A istina, kod nas su svi visoki, više manje. Ali idemo, Imaš jednog, evo mog zapravo frenda, koji je, ajmo reći, niži od, možda nije ni niži od 180, ne znam, možda je 180. Da. Ne, ali mi smo općenito svi visoki. visoki u društvu, zapravo, da. Pa da, ali to ti hoću reći, znači uzmeš taj neki prosjek, ono. Upravo si. Crnogorce smo gledali po prosjeku, ono kad smo bili jednom u Crnoj Gori, pa si vidio ljudi. Da. ali evo, znači doslovno u top 15 su svi sa Balkana. Srbija, znači Pa imamo, ok, Hrvatska, gene ovdje Slovenija, općenito. a Bosna je na 4. mjestu. Četvrtom, a ko je treći? Bosna je 182,47. Dobro, Bosanci su isto visoki. A na jesu. trećem mjestu Čekaj, je Bosanci su Estonija. tak visoki u prosjeku. Da. Na trećem mjestu je Estonija. Ma daj. Da. A šta bi rekli za najnižu zemlju? Mislim, teško je to. Ja ću reći najnižu, Šri Lanka. Ne. Iran. Di si Iran naš, ajde. Nije Iran. Istočni Timor. Bliže sam bio. Uvijek su te neke... 160. Za ovo nisam nikad ni čuo. 160 u prosjeku, buraz. A dobro, šta sad? Muškarci. Pa okej, pa znaš kako su i ovi mali tamo. Pa Nepalci su svi niski Pa znam. isto, šta? Ja sam 170. mislio Iran jer je tamo Hazbula Nije, i ta fora. Jedan snižava. Dobro, ima i više Iran nije sigurno. ni među prvih 15. A doslovno. dobro. To mi je propala pamet. Sad smo prošli zemlje, ajmo se dotaknuti toga tko je najviši čovjek na svijetu, odnosno koliko je visok. Ja To je znam bitno. točno, najviši čovjek na svijetu, znam... 272. Ne, Kaj misliš da on ne, mislim da je buraz, pa nije 272. žirafa, ono. doslovno ono. Kaj si lud. Ja mislim da je 272. Nije. Najviši čovjek ikad. Možda je bio ikad. Ja Aha, kažem život. trenutno. Život. Trenutno, A, koji trenutno živi. Ne znam. Koji A živi. šta misliš koliko ima? 231. Ne. Hoćeš da kažem? Pa reci ako Najviše znam jer to sam Poznaš. nedavno znam ga osobno, da. Druži se s njim. Da, gledao, Daj reci više, ajde. preporučujem i ove turske Bože. sapunica im preporuča. Ajde, reci. Čovjek iz Turske, Sultan. farmer, Sultan se zove, visok je 252. A šta se radi 232? Da, visok je 252, da. A ko je najniži čovjek na svijetu? Jel znate koliko je visok? Visok je 63 cm. Dobro. Ali ne znam od... Ja bih rekao, ne znam, 55. 55. A šta? A dobro, ajde. Nisam točno siguran, ali je između 58 i 63. Tu je negdje. Jedno od toga je. Znači, moguće da je 63, ali znam da je iz Irana. Zato sam i... Da, On je istraživao, vidiš. da, iz Irana je, ali mene zanima, Da znate si mogao Tursku reći za najviše. koliko je Hazbula, kako se zove, visok? Nemam pojma, On je tak mi tipa, živcira taj on mali, je, ne znači, znam, 90 cm. Baš me živcira užasno. Dobro. Kaj ti miš koliko je visok? Ne znam.
75. Metar i 2 cm visok. Ne bi koliko rekao, onda- ja bi... Da. Koliko je onda malo tih 63? Kužiš, jer on meni izgleda ono ovakav, To je ko doslovno. stol. Da nije baš, ali... Dobro, negdje. ovo je stole Ovo je pola stol metra. 45. 45. Znači ovaj frajer je Ko čaša. ko čaša. Hej, Znaš onaj mim, kad ono napraviš ti odlet, ti znaš sigurno. Kad onak vežeš, kad vježbaju s onim, znaš ono u teretani, one trake koje imaš, koje ide ovak, Dobro. vježbaju i onda samo vidiš neki frajer, onak vezice trese. ili I kad otrese. na onim paraolimpijskim igrama kad baca kuglu pa onda... Predobro kak je onda Gianni sad, masinu. kak je Gianni sve ovo pričao, a mikrofon mu je bio Pa dobro. tu ne ide dolje. Ne, no? ne. Da namjerno čulo se. da se ne čuje. Ha, dobro, onda okej. Bolje da se nije čulo. Čulo se u Acinom mikrofonu. To je bio prvi zanimljivi random fact, trisoma, odnosno fakat. Jako zanimljiv fakat. Ja mislim da će ljudima biti zanimljivo zapravo. Pa hoće, ali Ja mislim, se nadam. ja mislim da će im još zanimljiviji biti drugi fakt. A koji je drugi fakt? Prosjek kada odlazimo od roditelja. Šta mislite? Hrvatska? Znači u svijetu. Aha. A nemam pojma kako da to... A dobro, moramo uzeti u obzir sad tu... Indiju. Ne znam, Da, doslovno. Ono dogovoreni brak sa 16. Da, ljudi odu. da. I Ne znam, puno mi je lakše nekako... Bosnu gdje ljudi nikad ne odu. Pa, a Hrvatska smo kao bolje. Pa ja mislim da jesmo. Ja mislim da jesmo. Ja mislim da u Hrvatskoj je nismo. prosjek dosta nizak. Ja mislim da je u Hrvatskoj prosjek 30 godina, ono. Od kada si ti otišao od kuće? Šta si imao, 25? Dobro, 25. eto. Kad si ti 18. na faks? On još uvijek nije. Pa dobro, ali još je uvijek mlad. Znači ljudi odlaze Znači, s 35. okej, bla, bla. Šta bi rekli, koja je prva zemlja na svijetu po prosjeku kada odlazi od doma? Ja bi rekao neka ili skandinavska ili Kanada iz nekog razloga. A reću Kao Kanada. da najprije odlaze. Da, reću Kanada zato što imam prijatelja iz Kanade koji mi je rekao da oni dosta rano odlaze i da je on otišao sa tipa 19 godina, ne da je otišao, nego on mi je pričao tada da odlazi od staraca, ima 19 godina, to je bilo davno. Tako da mislim da ću reći Kanada. Znaš što, Ti? ja nemam niti ništa za reći, jer ne mogu nikak. Pa nešto. Pa lupi bubni. neku državu. Indija. Indija. Ok. Na prvom mjestu ti si bio blizu Finska. Prosjek godina je 21 godina. 21 godina. Odlaze, isto, znači sve zapravo skandinavske zemlje su visoko. Odnosno Švedska i Danska su, ja mislim, 22 godine, E sad, Finska je 21. pitanje, mislite li da to ima veze sa financijskim aspektom i mogućnostima ili mislite da ima veze sa međuljudskim odnosima? Pa ne, ja bih rekao sa cijelom kulturom. Njima je to zapravo normalno. Da, ali Kao- zašto im je normalno? To Zašto? je Vigorovo pitanje. Ja mislim da znam zašto. Zato što oni imaju malo drugačije obrazovanje nego mi Dobro. i oni već nakon srednje, svi, ajmo reći, ne moraš ići na fakultet da bi počeo raditi neki ozbiljan posao, razumiješ? Kao i kod nas, recimo sad već počinje to dolaziti, ali oni puno manje, ajmo reći, kako to kažem, puno više se nakon srednje odmah krenu radit i zarađuju odmah čim krenu raditi dovoljno para da žive sami, razumiješ? Znači financijski aspekt. Jer njima Aha, što sam cijene smještaja nisu toliko ogromne kao kod nas. Ok, možeš- znači, mislite da je više financijski aspekt nego međuljudski Apsolutno. odnos? Ali koliko sam Ok. ja čuo, sad ne znam da li je to istina, ali mislim da je to vezano za Švedsku bilo. Dobro. Znači oni već tokom osnovne škole počinju dobivati neki budžet od države. Ne znam, to sam... To i mene nešto zvoni. To sam pročitao negdje, sad ne znam da li je to istina, da li je to možda samo za neki grad ili tako Ili nešto. za neke učenike. Da, ali ako je to fakat istina da svi počinju dobivati, to je realno ono, brutalno. A dobro, ako je istina da svi dobivaju neki budžet, ok, da. Džeparac kao, jel? Ma dobro, da. Mislim, onda Da, ok, da. za očekivati da imaš neki afinitet otići. A koja je u prosjeku najstarija država, odnosno najstariji ljudi kada odlaze od doma? Mora biti neka siromašna država. Šta bi ti rekao? Pa iskreno ne znam. Hoćete hint? I please. U našem regionu je. A normalno da je u našem regionu, pa to sam znao.
Sad je pitanje koju ćemo prozvat. Prema kome ćemo biti šupci? Jebote, to je sad pitanje. Sad će reći Crnogoru opet. Neću. Crnogoru će reći. Crnogoru će reći, neko će ga napast. Ja ću reći, ako je u regiji, pa ja ću reći Srbiju. Hejtaš Srbiju, dobro. Ma ne, nego samo mislim da... Ja ću reći... Ne odlaze tako... Možda je fakat Crna Gora. ne, nećeš Ti si me rekao namamiti. Srbija, ti? Ja ću, i se dvojim se između dvije. Ajde. Onda Ali reci reću jedno. Albanija. Reću Albanija. Dragi moji. To je Hrvatska, a? Znao sam, htio sam Hrvatsku reći, znači htio sam nas Hrvati. Uvijek nama dajemo kao... Htio ne. sam nas reći. Mi Hrvati ulazimo sa 33 godine. Jesam ti rekao da je 30 ili preko? Sa Rekao sam ti. 33 fucking Znači, godine. među najgorima smo u svijetu. Ne među najgorima, prvi na svijetu. Najgori smo u smo rekao Odnosno, sam ti da sorry, smo to je u visoko. Europi. Sorry, u Europi. Rekao U sam ti Europi. da smo visoko, znao sam da je 30 U Europi, ili više. ali mogu na svijetu, ne znam, ali u Europi sigurno. Kako smo A jadni. Srbija na drugom mjestu. Kako smo Htio sam jadni. reći Srbija na drugom. Srbija sa 32 godine. Ajde, bio sam Zašto blizu. si to proslavio? Pa jer sam bio blizu. To nismo birali. Mislim, Ne, jesam. bio sam ali blizu. Ali koliko ali smo za jadni je. Koliko Za smo bri. Htio jadni. sam reći, znači trebao sam nas hejtat. Zaslužili smo. Znači, Da. A kad sa najgore, uvijek 33 trebamo nas ishejtati jer nas niko neće zamijeniti, mi nikad nas ne ishejtamo, nego uvijek neko drugo državu. zamjerit ćemo sami sebi jer smo mi A da, i Mislim, najzlopačeniji narod. ajmo malo kao A kako smo toliko prokomentirati loši? to kako smo došli do te situacije. Šta kak smo... Pa da, pa ne, kao, zanima me baš da Cijene smo najloši. nekretnina ali čekaj, i sve Dobro, ostalo. ali cijene nekretnina su, ajmo reći, sad zadnjih 5 godina skočile. Pa i prije... Realno. Ma Realno. na šta? Mislim da, opet ću reći, mislim da je prvi aspekt mora biti financijski. Jer Mora to biti, je, da. realno, jedini razlog, možeš ti voliti svoje roditelje, možeš ti s njima biti najpovezaniji ikad, ali jednostavno svi u nekom trenutku žele jednostavno otići živjeti svoj život samostalno i to treba, svakoj osobi to treba, za neki normalan razvoj kao čovjeka to ti treba. Samo što je stvar toga da, znači ti kad pogledaš neki, ajmo reći možda prosječan put osobe u Hrvatskoj, barem kak je bilo kad sam ja išao kroz školu i to sve, nekako je put koji se očekuje od svih bio škola, faks. To je bio neki onak put u koji te se guralo. Sad, naravno, bili su ljudi koji su išli u strukovne škole i nakon srednje su odmah počeli raditi i vjerojatno su oni u prosjeku puno ranije odselili od svojih jer su prije počeli imati neka primanja. Da. Ali ti kad pogledaš sada, ljudi studiraju do 26. 27. godine. Ma i do 30. Pa da, ali evo, prosjek neki možda, Da. 27 godina. Da. Kako ćeš ti zaraditi dovoljno za platiti stan najam 700 eura, a studiraš usput i otići negdje živjeti? Mislim, nema Da. šanse. Nemoguće. Ma čak i ako radiš. Ma čak i i ako radiš, studiraš, evo, i imaš- dalje ti je da. trošak. Prosječna plaća, pričali smo nedavno o Zagrebu, Da. 1256 eura. Sad je 1300, ali dobro, ne bi. Ma evo da je 1300, evo, Da. možemo biti veliko duše reći Znači 1400. ti moraš sa 500 eura preživljavati ono mjesec. ti imaš, Ako si sam. da, Ako pazi, si sam. ti imaš 500 eura za potrošiti na hranu, Koja je sama po sebi već Koja je jedno sama po 300, sebi 400 mjesečno. 350 mjesečno Da. barem. I I šta, šta ti ti ostane? ostane? 150 eura Da. za šta? Za S čim ćeš, ostatak života. da, pa. Odjeću, izlaske, prijatelje, hobi, ne do bog da odeš na neki nogomet, tenis, padel, neku aktivnost, upišeš se u teretanu, ne do bog, nemaš više novaca ni za To je šta. premium. Ne, sad. ne, to je... To je ono, premium plus sadržaj, Da, naš da. ono. Je, i zato je... I zato ljudi ne idu do, evo, 33. godine. Znači do životnog standarda je zapravo, Do ništa životnog drugo standarda nego je to što sigurno. su nam plaće male, a cijene previsoke. I to je to, vrlo Aha. jednostavno. Nema druge. Svi žive jadno. To je to. Da, znači evo, realno ti Katastrofa. kad pogledaš, ako u Hrvatskoj imaš prosječnu plaću, nije ti dobro. Ne, pa ne može ti A biti u dobro. nekoj teoriji bi ti trebalo biti. Znači prosjek Ti bi bi s trebao... prosječnom plaćom trebao moći preživjeti svaki mjesec bez da se pitaš kako ću ja S preživjeti. prosječnom plaćom moći živjeti, Da, a ne preživjeti. da, Znači, da živjet. bi neko mogao Jer kvalitetno preživljavanje, živjet, Nije život. preživljavanje Da. bi se trebalo, znaš ono, minimalac, Da. ne preživljavanje. A kod nas je minimalac, ja ne znam šta je, a mislim da prosječna oko plaća 800 je... eura. Ne, ali hoću reći, ne znam šta je taj život s tim. Da, Kako je kao, to? kako izgleda To život nije ni s minimalcem. preživljavanje, Da. to je ne znam šta je. A prosjek je preživljavanje. Da. Totalno naopako, totalno obrnuto. Ma, mislim, nije ni obrnuto, nego apsurdno. Kako... Jesi ti nešto htio? A, koliko je... Ne, pa to sam čuo neke priče i to da bi kao 2000 eura da bi bila plaća s kojom bi ti mogao kao mirno živjeti. Bez nekih sad
Znaš, da nisi u nekom luksuzu, a opet da ti ništa ne fali. Ali kužiš koliko je to, mislim, ne nerealno, ali koliko ti trebaš raditi za 2000 eura da bi to zaradio, ok, sad pričam iz nekog... Pričamo za jednu osobu. Tako, pričamo za jednu osobu. Da bi zaradio 2000 eura, koliko trebaš raditi u ovoj državi, da ono neki normalan posao radiš, govorim. Ma da, mislim da si generalno ok dao procjenu za to da ti treba recimo oko 2000 eura da bi živio kao komotno tu kod nas. Zato što kad uzmeš evo to što je on rekao, pretplatu u teretani, Netflixe, sve to što plaćaš i još recimo što često ako prođe ispod radara, ako imaš auto, mjesečno gorivo, neki servis, kvar neki ti se dogodi. Kužiš, znaš ono, ljudi moraju, a ne bi trebalo to tako biti, ljudima se, ne znam, ode im akumulator. I ljudi su, ono, koji rade, obitelj koja radi i mama i tata imaju 2 djece, recimo, oni moraju dizati kredit ili uzeti pozajmicu da bi zamijenili akumulator. A oba imaju posao. Dobro, akumulator nije toliko skup, ali... ali hoću reći, banaliziram. Ali banaliziraš, da. Znaš, ono, to je meni, to tako ne bi trebala država funkcionirati. Da. Nema smisla, jednostavno takav život nema smisla, jer mi sad živimo u nekoj besmislici, ali mislim, zvučimo jako pesimistični sad sva trojica, ne želimo biti pesimistični, samo pričamo koliko je nerealan standard u kojem se nalazimo trenutno i da je svima nam ok, to je isto nerealno. Jer srednja klasa nije ono što je srednja klasa trebala biti, što je ona u teoriji. Srednja klasa je danas ono što se okarakteriziralo prije ko niža klasa, neka ono preživljavanje poslovno. A niža klasa, oni ljudi koji rade za, mislim, nisu to niža klasa, nisam ja to rekao, nego tak, samo ajmo reći... Ne, pa postoji klasifikacija u primanjima. Da, u primanjima, da je to. Je ono preživljavanje na prosječnom štapu skoro. Samo još da isto spomenem, znate koliko su prosječne mirovine? Ma to ne želim. Nemoj mi ni reći, nemoj mi, stvarno, nemoj mi reći. 400 eura. Znači radiš cijeli život negdje, radiš 50 godina, ajde, 40, i na kraju toga imaš 400 eura mjesečno. Dobro, to je prosjek, 400 eura, naravno, ima više. Ima više, ali još gore što neko ima manje. Još gore. Još gore, znači što ima manje. I kojiš ono, i to je neka doba u kojoj su ljudi, realno gledano, najosjetljiviji. Znači, tad bi trebali imati mogućnost sve si pokriti što im treba. A ne mogu ni osnova. Jebo. Dečki moji. Kad smo već kod luksuza i ne luksuza, čisto da vam kažem jedan fun fact, jeste znali da Kim Kardashian ima jednu... Kako smo skočili od... Slušaj ovo. Od siromaštva. Da, ne, sad mi je zato palo na pamet. Znači, ona ima jednu glam klauzulu, tak se zove, da ako ona ikad bude u nemogućnosti da sebe ne može našminkat, frizuru, napraviti nokte, ovo ono, pedikura, manikura, da je kao neko to mora raditi cijelo vrijeme. Netko. Tko je taj netko? Neko ko je potpisao s njom tu klauzulu. Ma daj. Da. Ček, šta, moraju kao frizuru raditi? Mora doći na lice mjesta gdje ona, znači, ako ona nema nikoga. U jednom trenu, ako će ona ikad biti nesposobna za to sebi napraviti zbog nečega što joj se dogodi, njoj to mora neko po toj klauzuli raditi, inače će biti neka globa. Kužiš, neke pare joj moraju platiti. Sa X osobom potpisala ugovor o tome. Sa tvrtkom najvjerojatnije, pretpostavit ću. Kylie Cosmetics. Da. Kao, ako u nekom trenutku ona ima ozlijeđenu desnu ruku i ne može se našminkat, da... Tako je. Neko mora doći i šminkati ju, frizuru joj složiti nokte, oprati ju kosu, vjerojatno. Savršeno. Mi trebamo tako nešto napraviti. To moramo mi napraviti, da. To je bilo super. Ako neki make-up brand gleda ovaj video, treba nam, realno. Kad drugi puta svi sa ozlijeđenim rukama dođemo u gipsu sva trojica, dajte nam nešto. Dajte nam šminku. Ko zna je li kad to iskoristila? Odnosno, da li kad imala potrebu to iskoristiti? Pa mislim da ona ima doslovno onak sa sobom putujuće šminkaricu. Ona ima first assistant, second assistant i onak ima glavnih trojeva. Ko redatelj, da. Sjetio istine stvari. Šta mislite, je li ima kao ona neku dvojnicu koja umjesto nje odlazi negdje i da li neki poznati ljudi imaju neki? Ja ne vjerujem u to, iskreno. Znači, mene ta teorija užasno živcira. Ja u to ne vjerujem. Ja ne vjerujem da itko ima dvojnika koji umjesto njega ide na evente. Slušaj, činjenica je da glumci u filmovima imaju stunt doublove. Slušaj, pričamo o činjenici. Dobro. To je činjenica. Znači imaju stunt doublove. Da elaborira. Koji često jako liče na te same glumce. Dobro. Tipa Brad Pittov dvojnik jako liči na njega. Od Ryana Reynoldsa dvojnik liči na njega jako. Taj dio shvaćamo. I sad, ako te neko zove na neki event, realno di si pozvan prvi puta ovo ono, šta tebe košta da platiš tog svog stand double, stari, ne ide mi se, daj odi samo na taj event. Ali
Ne. tu miješaš znači kruške i jabuke. Jer, Ja mislim da to nema jer smisla. stand-doublovi su ti ono... A šta su stand-doublovi, reci mi, molim te. sekvence gdje ti ne vidiš zapravo ono Pa cijelu ja facu i ti to. pričam o ovim rijetkima koji isto izgledaju kao glumci. Sad sam Ali- rekao dvojicu koja su identični glumcima. Nisam nisu, rekao ne sad mogu biti svi identični stand-doublovi na svijetu, ali pa ti nisam hoću glup. reći- Ne, Razumijem. okej, ali opet, znači stand-double i cijeli koncept stand-doublea u filmu funkcionira zbog kamere, Pa make-upa, naravno. režije, načina snimanja. Aha, stvarno, nisam znao to. Vjerovo ili ne. Ne, I sad, ne vjerujem kad još ti uvijek. u teoriji, da ti pošalješ nekoga sličnog, netko od mali milijun ljudi koji će taj event konzumirat, gledat, fotografirat, gledat fotke. Dobro, s ne tog pričam eventa. ja o eventu koji sad dolazi, ne znam šta, ovo, ono. Pa to pričam o onom, može to biti do dućana, a ono ili ne znam šta, ono, da ga pošalje negdje gdje se njemu ne da ići u tom trenu, ono, nemam pojma, samo da ga paparaci ne moraju hvatat, A zašto pošalje bi radio to ako imaš 10 asistenata? Pa dobro, ako baš Ali mi on pričamo osobno za mora evente doći, to ja baš. pričam. A mi pričamo za evente kad treba negdje otići. Pa ja isto Da- mislim i da- za event, isto stvar mislim. Mislim Ali, da bi ga ovo platio za- i neka ode, šta, ne mora biti dugo. Za dućan mi nema smisla poslaćeš asistenta da ode tamo. Kogoda je. Ali za ovo evente i to mislim da samo kad im se ne da doći, ne dođu. Jer koliko puta neki celebrity nije došao na dodjele nagrada, a po prema tvojoj teoriji mogao je poslat nekoga količi ko on. Pa dobro, šta ja znam, imaš ono, pozvan si na bubnuću, otvaranje najvećeg Walmarta na svijetu i baš tebe plaćaju za to, $30,000 te plate za to, tebi se ne ide. Misliš da nikom nikad nije palo na pamet poslaću svog stand-doubla, doći tamo na 15 minuta i otiće ljudi u vlakovima, ljude slične nekome, možemo fotku, stari No, moj. njega su tražili kao da je bebila za Ma njega. molim te, nemojte me zajebavati. Pa Ono, dobro, naravno ali da kad će su proći. takvi eventi, znači kamera te snima točno u facu i ti primijetiš razliku. Ma, primijetiš. A razliku. najbolje da ne Ja primijetiš. mislim da nikad to ne rade. Evo, Ma iskreno ne rade, mislim da nije, rade nema to. šanse, ne. Ja mislim da rade. Fakat, Dobro, okej, ne mislim da vidim da često si to uvjeren, rade, vidim da je ne uvjeren, mislim da često to rade, ali mislim da su barem jednom u životu poslali stand-upla ili nekoga na neki event gdje im se nije dalo ići. Makar to bilo privatno nešto. A na 15 minuta i bok. vjerojatno se tehnologija razvila da postoje neke ono full maske koje se koje možeš Ma staviti. okej, ali ja mislim da je to jako puno truda. A Jako dobro, gledaj puno šta. Boli ih briga. svega uključenog briga. za ono, za to što ti se ne da otići negdje. Ja samo želim reći da mislim da nije nerealno da je neko jednom poslao svog dvojnika da ode na neki događaj. Ja se Mislim slažem. da nije nerealno. Ja se isto slažem s Eto, tom. to je sve što sam ja htio reći. Ja mislim da je nerealno. Evo, Ok, dobro. ja se ne slažem s vama, da, mislim da je to prevelik stretch, iskreno. Ali dobro, ok, mislim. Dozvoljeno ima tražiti mišljenja u ovom podcastu. A, stvarno? Po prvi puta? da, Inače se ne događa ovo nikad. Da, nije, ja mislim da je nedozvoljeno do sad. Danas mi se jezik plete iz nekog razloga, ne znam šta je. Čekaj, a je li to ona Vesta? Ne, ono je ona šarena druga. A to ću znam šta želiš pitati, znaš šta želiš reći. Kad smo išli Pa nije to tako, pa je. Kad smo išli Ne, u Crnu Goru Boras. pa je spavao na onome. U busu, zaspao. Ne, pa ovo je ona koju si mu ti zapalio. Da, ovo si Na mi Novoj zapalio. godini. Stvarno? Da. Pa ono kad ste se gađali. Harry Potter. da bi se gađali. Ovo je Harry Potter. Ja sam mislim da je to ona na kojoj spava. Ne, ovo je Harry Potter, kad smo se gađali Smo ga vatrometom. slikali pa je zlo koja spava na hrpi Ovo je smeća. zgorena, ovo je zgorena. Ovo je kad smo se gađali vatrometom. Ovo ima sentiment. Je, ovo je baš uspomena, me veže za ovu. Onda okej, neka nosiš, ajde. Hvala ti. Ajde, dobro je. Opravdat ćemo nošenje. Ćemo sljedeći random fakt. Ajde, nije toliko random jer ga pripremili smo ga, ali smo ali pripremili. dobro. Random je. A random je jako Ali je fakt, ajde. random činjenica zapravo, u smislu da nisam očekivao to. Mhm. Jeste li znali da se kečap koristio kako bi liječio probavne tegobe? Tegobe. Tegobe. Šta? Tegobe. Tegobe. Da. Jednom sam dobio Doktore, šansu jedno za je, reći. jeste li znali? I onda kaže krivo. Tegobe. Da. Pa ne znam šta to ketchup ima u sebi. Da. Ali meni je to logično zapravo kad sam čuo za to, jer znam da ljudi kad im je mučno ili kad žele recimo Onak je stisnu Podrignut. kečap u sebe. Podrignut. povraćat, da popiju onaj koncentrat rajčice.
Aha. I onda kao to te Žgaravice potakne i to. na povraćanje i onda zapravo kao izbaciš te toksine koje ti kao smetaju. A sad sam ja povraćao od one juhat paradajza. Sad ima smisla sve. Zapravo sam bila prejaka Sad je juha. meni, da, bila je prejaka, koncentrirana je bila jako juha. A kad već kod toga isto ja moram reći nešto skandalozno. Dobro. Ja ne jedem, odnosno ne volim niti kečap, niti majonezu, niti senf, niti hren, ništa od toga. Ti voliš vrhnje. Ništa od Ja toga. isto, ja ne volim kečap, uopće ne volim, ne mogu ga pojest, mrzim. Majonezu, samo ako je baza nekog umaka, onda mi je okej. Senf, isključivo kad je marinada nekog mesa i sadrži senf, mogu ga podnijeti ako jedem one kobasice na adventu. Pa ja mislim, pa što nisi Ok. sad zadnji kad smo uzimali hot dog pa si uzeo senf? To je jedino i poželio sam ja što ni sam to ne uzeo. volim. Ja ni Znači, to ne poželio sam svaki zalogaj. Meni su... Poželio sam zato što ga je natrpala. Znaš, obično kad kažeš kao dajte mi senfa, štede na tome. Da. Da. Ova je stavila, mislim da je ovak je stiskala taj sem. On meni donese tu hrenovku s te Ine. Znači, to je curio je taj senf van. Ja sam se nadao da je žena ili muškarac bio ljen tamo i da je samo naš na vrh bacio to. Ne, to je plivalo u tom senfu. Ja sam pol toga na kraju peciva bacio, jer dolje je bio bazen senfa. Da, samo senf. Dolje je bio Ja, to me senf s živcira. kruhom. Ta Inina hrenovka, znači Inin hot dog najbolje na svijetu ikad, ali zadnji griz samo je umak. Da, uvijek je samo umak. A zadnji bi ništa trebao biti nema. najbolji, jer je Da. najhrskaviji dio peciva. Da, samo umak, uvijek samo. Skrenuli smo s teme. Uglavnom, ja volim sve, i senf, majonezu, kečap, ti si hren, ona osoba koja sve. dođe na kebab i kaže daj mi sve. Daj mi sve, doslovno, daj mi sve osim kukuruza, sve mi daj, sve. Ja baš volim kukuruz. Može sve, samo kukuruz, Šećerac. mići van. On ne voli. Ja volim taj kukuruz. Samo mići van šećerac. kukuruz, sve ostalo može, apsolutno. Daj mi što više luka da smrdim cijelo večer. Dobi proljev. to je Ne, to. znači taj... ali općenito nisam lik od tih umaka. Jeli ste Zašto? da dobiš proljev od kukuruza? Pa lik izmišlja kadzine. A kad smo već kod kukuruza i Kod Džanija zijanja. koji ih ne jede, ja bi se na idući fakt zapravo nadovezao, možda nije bio plan da ga ja kažem, ali svejedno ću ga reći. Nema veze. Jeste li znali da Ne, ovo je svinje, plan. ne mogu dići glavu i pogledat gore? Ne mogu gledat zvijezde. Ne mogu pogledat zvijezde. Zamisli, svinja si i suze Svetog Lovre su i ne možeš vidjeti. I kaže ti, Samo kad je dole. i konj pored tebe ti kaže, gle ovo gore, a ti ništa, ti ne možeš, a ti Svi gledaju ovako gore, a ti... ti jedeš kukuruz. Ali zamri ono, da nikad ne mogu pogledat gore. Ne. Da. Šta oni propuštaju? Oni zadnji saznaju kad pada kiša. Ali ne znam, da li postoji ono teoretska neka mogućnost, Je znate? By the way, sorry, reci. Ajde, reci teoretsku mogućnost. da li ajde. postoji teoretska mogućnost da se onak kao na leđa bace pa da onda gledaju? Ne, pa ako se baci na leđa gleda ravno ovakvi, valjda. Ne znam ili može glavu dolje, vjerojatno može glavu dolje. Pa to, ali onda vidi Kad gore. jede. Može mora kad moći. jede dole, da. Ali i hoćeš- onda- a možda nekad vide Onda gore. kad je dolje je gore. Ne, ali ja mislim da one... Zapravo, da. Ja mislim da su one građane tako da ne mogu biti ravno na leđima. Šta zapravo, Pa kao da. gledaju ravno, ne mogu gledat gore. Ne. Pa al- nekad legne ovak i pogleda ovak, zapravo gleda gore. Jer leži na leđima. Ali jeste ikad vidjeli svinju da leži na leđima? Ne, ja mislim da su one građane Samo na tako kolinju. da, ali da ne može biti, ne, mislim da ne može biti na leđima ravno, kao da se uvijek, prekrene, a? da, ili lijevo ili malo desno. jesu nestabilni. Imaju da. male noge, teško je sa Pa tako, kako veze noge imaju kad je na leđima? pa zato što se ne može balansirati, kad, Ravnotežu, ne? da. A daj molim te, šta ti kad legneš na leđa balansiraš nogama? Pa ne, ali sve životinje vjerujem da balansiraju, kad imaju duže noge, onda, Balans. Nema pričati o stvarima koje ne znaš. pa dobro, a šta ti znaš, kako svinje drže balans? Pa naravno da znam, Kako? neću ti reći. Eto vidiš, nemaš pojma. Uglavnom, Znaš jeste kako znali? drže budalu u neizvjesnosti? Znam. Glupane jedan. Mislio si mi prodati foru staru stoljećima. si previše involviran u temu. Što sam htio reći? Je, znate da kad krene kiša padat, da pure onda gledaju ovako gore. Cijelo vrijeme samo... Da su se znale utopit tako. Da. Utopit. Da. Baš utopit. Kao da im I utope se. usta ulazi. I nos. Da, zato se kaže ono, glup si ko pura, jer kao one, kad pada kiša, one ovo gledaju i onda se ili prehlade ili nešto.
Pa ako je od vode. Pa, ali kako se mogu utopiti? Uđe im u nos. Uđe mu nos ali se ne mogu utopiti. Dobro, znaš što sam mislio. Ne, uđe im u nos uguše se. Pa Uguše se. Utopi, ja sam rekao. Ne utopi, da uguše. Šta ti znaš? Ali ja imam još jedan... Ali kokoši su pametniji, kokoši odu, kad je kiša, one odu pod krov. Ne, stvarno, bez zajebanci, one odu pod krov. Da. A jel znate za krokodile? Daj šuti malo. A pilići... Dosta mi te pričamo, neću. Pusti sad da pričamo o pilićima. Pilići, ja mislim da oni isto odu za kokama. Tak da. A kaj je bilo prije, kokoš ili jaje? Pijetao. Definitivno. Ja sam uvjeren. Definitivno. Ja mislim da je bilo jaje. Ja bi isto rekao jaje. Pa u teoriji da, moralo je nekako do kokoši doći. Jel da? Jel prvo, da. Znači mora miks neki bit dvije životinje da nastane to jaje. Pa zar nije kokoš direktan potomak dinosaura? Da. Znači neki teški pad u evoluciji se dogodio i nastala je kokoš. Da. Mislim, Noj je, ja bih rekao, najdirektniji potomak. Da, i krokodili su, Doros je rekao, krokodili su isto direktni potomci dinosaura. A šta si rekao za krokodile? Krokodili su direktni potomci kokoši. Sam mislio da će reći. I sam čekao kako ćemo to sad objasniti ljudima. Mene ovo malo iznenadilo za krokodile, ali ne znam jeste li znali, oni ne mogu ispaziti jezik. Kao? Aj ti pokaži kako ti na eventima plaziš jezik. Čekaj, pa ja nikad... Iskreno, nikad nisam ni... Vidio je krokodila kako plazi jezik. Da, nego nisam nikad vidio krokodilov jezik. Kako izgleda krokodilov jezik? Je li širok? Onak cijela usta pokriva ili... Pa zar nije onak gamazovski? Vjerojatno onda pa uzak. To navodno je kao vezan unutra i onda ne može ga van. Skružit van. Kuš, mene samo zanima kako se ljubi onda. A kako liže? Kak ima predigru krokodil? Ako... Realno. Dug nos. Ima. Ovoga. Realno. Sam htio reći. Ne znam kako bi trebao izgledati krokodilov jezik zapravo. Kužiš, ja nikad nisam vidio krokodilov jezik. Ja bi očekivao kako izgleda. Da bi trebao biti ko guštera. Ja bih rekao da je nekako širok. Ja ga ne zamišljam mesnatog. Da, i statičan. Da. Jer on kad otvori ono usta... Kako je otvorio ko krokodila? Usta. Kad otvori usta, kuš on samo... meće to. Šta ti pričaš? Šta? On samo? Ne, kad ide recimo nekog loviti ili tako. Dobro. Hranit se. On samo otvori usta i ide ovak prema tebi. Pa on ustima zapravo zatvori plijen. Da, i onda samo žvače. Ne, prvo se okreće da ubije taj plijen. Ma dobro, okej. Teoriji, plijen je mrtav. On ga ide jest. Kad je mrtav, ide ga jest. I nema... Ne koristi jezik. Da, nego baš onak klapće ustima. Kad su već kod jedenja, sad me ovo sjetilo na nešto. Jel koriste jezik dok jedete? Dobro, ne. Ali kad žvačete. Žvačete li sa obje strane zubi u isto vrijeme ili jedno po jedno? Šuti? On me zanima. Ti si mi rekao. Moram objasniti. Znam, objasnit ćemo. Obje. Meni je to suludo. Kako žvačeš sa obje strane zubi u isto vrijeme? Kako je to moguće? Znači ja moram ili s lijevom ili s desnom. Ne, meni je primarna lijeva strana. Meni isto. Primarna mi je lijeva. Ja mislim da sam ja do 10. godine žvakao samo na lijevu. Iskreno. Ja isto jednostavno moguće da moram razviti. Moraš razviti desne zube pa malo i koristim ovo. Ali ja... Ne, čekaj, na desnu, ja na desnu. Daj se odluči, ali žvačaš sa dvije? Ne, mislim da... u teoriji ja mislim vjerojatno da žvačem sa... Meni je nezamislivo s dvije. Desno žvačem. Ja desno žvačem. Mora biti na jednoj strani. Ja se nadam da sam Ne, ja mislim da žvačem cijeli usta, mislim da je desno samo. Ja znam da je uvijek samo jedna strana. Ja isto. Je, desno, ja žvačem desno. Da. Vidite se, lice ti je deformirano na tu stranu. Hvala ti. Tebi na lijevu. Znaš kaj se meni znalo desiti? Kad sam tak se trudio žvakat sa desnom stranom, onda sam se znao griz za usnicu ili nešto tako. To je tako odvratan osjećaj. Znači ja sam se jednom toliko... Zamislim Macu sad kako žvače ovak. Macu. Slušaj, Macu žvače i ovak. To me najgore. Ne znam. Znam, ali ga sam zamislio sam kada rekao da grize usnu. Kad se ugrizem i... Aj pokaži kako grizeš usnu.
znači. Ne, ali znači, doslovno unutra osjećam krv. Da. Curi krv. Ono, i onda imaš onaj plik glupi tjedan dana, Isuse Kriste. Ali najviše mrzim kad se grizem za jezik ili za usnu, kad onak tipa žvačem žvaku. Kad ni ne jedem, kad nemam ni koristi od toga što radim. Sad sam se sjetio ja to znam s bombonima. Najneugodnijeg osjećaja kad smo kod žvakanja. Jel vam se ikad desilo da ste slučajno jedete i da ste zagrizli vilicu? Da, užas. Bože. Kad zagrizeš vilicu, to je... Isuse Bože. Ma dobro, vjerujem da te probije. Ne, znaš Znači, kako je osjećaj. Kad zagriziš, onak, Isuse, znači... boli te zub, baš te boli zub. Intenzivno. Ljuci na sebe, zašto nisam pazio? Pa jednostavno je kao... Zašto sam tako proždrdio? Ne moram grist i meni se tak negdje malo, ali dobro, mi se desilo. Možda je to jer vi jedete jako brzo. Da, ali znaš kako je to glupo, onak baš jako zagrizeš vilicu, znači preglupo je, kao zašto sam to napravio, ne treba mi to u životu, zašto bi grizao vilicu? A još jedno pitanje vezano uz zube. Možda će zvučati čudno na prvo, ako da, objasnit ću vam ako će biti potrebe. Imate li ikad osjećaj da su vam zubi slabi? Da. I najčešće kad se napijem. Najčešće kad se, slušaj ovo, ja kad se napijem, idući dan... Znači, htio sam... Slušaj, idući dan kad sam mamuran imam osjećaj da su mi zubi slabi. Ne znam zašto. Kako ti se manifestira slabost? Ne, samo je osjećaj da su mi... Jel te boli kad žvačeš? Ne, ali imam osjećaj da su mi slabi. Ne znam kako to objasniti, samo je osjećaj. Recimo, ja jako volim, sad ću reći, jako volim jest mandarine, naranče, ananas, sve to što ima neku kiselinu. I nakon toga, ja ako ne operem zube isti čas nakon što sam to pojeo, ja idući dan neću moći žvakati na tu stranu. Ko da sam starac od 95 godina i onak zagrizem na to i ona bol, vjerojatno slična bol kao kad vilicu zagrizeš, trnci. Ne znam baš da se može usporediti, ali ne razumijete. Za alkohol mi je jasno, jer kao šećer, okej, ali to ne, to mi je recimo, jasno. to mi nije. Meni ta kiselina bude. Meni je, kažem, kad sam mamuran, zubi su mi, imam osjećaj da su mi slabi, ali samo osjećaj, ne smeta mi. Kao normalno ih jedem i sve, normalno ih jedem, ne jedem zube. Uglavnom, samo imam osjećaj da su mi slabi iz nekog razloga, ali nisu, samo imam taj osjećaj. Možda da se javi neko iz zubarske struke. Sve kako žicamo sponzore, zubari. Ne, da nam objasni glupane jedan u čem je stvar. Ali nek nam da i nešto, ako imaju nešto, mogu da... Kad smo kod toga... Nije sve u materijalnom. Kad smo kod para, subscribe-te na epizodu, na podcast, nećemo dobiti ništa para od toga, ali nama bi puno značilo, znaš nama je to uspomena za cijeli život, vama je to trenutak. Tako da subscribe-ajte na epizodu, molim vas, na podcast, znaš što vam govorim na epizodu? Subscribe-ajte. Kad smo kod toga da su mi zubi slabi, kad sam pijan, da, uvijek me zanimalo, jer znam vas kad ste pijani, zanimalo te ono znaš? Ne, zanimalo me kak znate kad ste pijani, kako točno znaš da si pijan. Vjerojatno je to svima isto nama kad odeš pišat i kad na WC-u ili kad se ustaneš od stola. Tad skužiš. Nije mi ustajanje od stola jer ja stvarno ne znam kad sam zadnji put sjedio i pio. To je isto istina, da. Ali tipa, ako se krećemo dosta, onda je situacija kad stanem. I kad stanem i kad imam priliku negdje se nasloniti. To je problem. Ako ja vidim, ako ja stojim i tu pored mene neki zid i ja se odlučim nasloniti, onda osjetim da treba stati, da je trenutak da se stane. To mi je neki prvi onakao znak. Meni najčešće isto bude kad idem na WC i tad skužim na čemu sam, ali znam prepoznat kada ću se napit. A to je kad kreće nizbrdo. To je kada krenemo u ranoj fazi nazdravljati svako malo. Ti misliš kao vidiš gdje ide već. Da, i znam da ćemo postati demoni i da neće to dobro završiti. Ali ja vas baš pitam kako znaš da si baš jako pijan, u kojem trenu to shvatiš? A to sam ti sad rekao, znači u trenu kad se ti odlučiš nasloniti, znači tad znaš da si jako pijan. Ok. Ti? Kad počnem tražiti oslonac. Ok. U smislu umoran sam. Dobro, ti? A nemam pojma, fakat ne znam, ja Meni je to, kad odem na WC,
I kad krenem pišat, i onda se ovako samo naslonim na zid rukom i to znam, da trebam isto oslonac, ali kad pišem, onda kad trebam oslonac, znam da je to. Znači gotovo. A vrhunac je kad se ovako samo glavom naslonim. to je vrhunac. Tu si gotov, to znaš da si već dobar. Jako. Da je tvoje vrijeme prošlo, da si već trebao biti doma. Da si trebao biti doma. I ništa lijepog ne događa nakon 2 ujutro, zapamtite. Ja možda jedan live tip za sve. Ja možda kad kao imam potrebu se maknuti sa mjesta na kojem jesmo. Ajmo bacit džir. Da, Ajmo u krug, ajmo bacit džir. Kad imam potrebu ići negdje. A ovo kako si rekao, kao kak znaš da ćemo biti demoni, to je meni recimo onaj osjećaj kao kad pijemo i samo te u jednom trenu pogledam i počnemo se smijeti obojica. Ja drugom bez ikakvog razloga, bez povoda, znam da je gotovo. Znam da će ići nizbrdo nakon toga. To mi je, ko je tebi dobro, tako? Ali Aca je sada u apstinenciji. Aca abstinira. Ti dani su iza mene. Kad si prestao abstinirati? Ne, nego. Alkohol je iza tebe. Prestao sam pit. To je lijepo. Čekaj ovaj KPP sad. Ne, ozbiljan sam. Dobro. To je baš lijepo. Kao da krene klečat pred ljudima, da plaziti jezik. Za fanove sve. Nevjerojatno. Lik nam priđe. Nevjerojatno. Kaže da gleda podcast i kako mu je dobar podcast i Jaco. Ruku i ovak na koljena padne i ovak mu ruku. Dobro, pa to sam baš ono... Bio je elementu, bio je sretan. Presmiješno je bilo. Znači, bio jako... Tad sam i plađao jezik i sve. Da, to je bio baš mi je žao da nisi tad bio. Ali ja se uvijek baš... Niste me zvali? Ja se uvijek baš jako napravim kad njega nema. Da. A zašto? Zašto imaš taj poriv? Ja bih htio vidjeti. Pa ne bih ga htio silovati, htio bih vidjeti. Šta bih htio vidjeti? Htio bih vidjeti kakav je. To ne zvuči ništa bolje od ovoga što se rekao prije toga. Sve gore od gore. A kad se spremate za tak neki izlazak, da li imate neki... Imate li neke određene tipove gača? Da, ja da. Jel imate određene tipove gača koje koristite za izlazak, za doma, za teretanu? Da, točno znam kaj misliš. Kratki odgovor je da, a duži odgovor, ako želite, objasnit ću. Ne, naravno da želimo, da. Naravno da ću. Uglavnom, za općenito sportske aktivnosti imam određene gače koje znam da su ili duže ili onako uže, čvršće. Znači da sve stoji na svom mjestu. Ili da leprša ili da stoji na svom mjestu. Ili da leprša ili da stoji na mjestu. Znači jedna ili druga opcija. Da leprši. Ne. Kad je sport opiljan ne volim da je išta leprša. Da. Onda za doma imam onak neke koje su... Poderane. Nemam uopće poderane. A da, ja. Znači, žao mi je. Kad se podaru, ja ih bacim. Da, to sam pričao s tobom, ja isto nemam niti jedne, ali imao sam jedne koje su bile ono samo za doma. Kao te su mi samo za po doma, ali sam ih bacio nakon tipa mjesec dana što su bile poderane. Znači, te koje doma nosim su uglavnom one naš koje si kupio ono, kad ih je bilo 6 u pakiranju, ne znaš ni otkud. Da, doslovno to. A i onak su neke smiješne, iz nekog razloga. Nisu smiješne, ne smiješne, ali kao, ne bi ih obukao u izlazak nije nikad, dobar materijal. Recimo. U izlazak ih ne bi nikad obukao. Da. A jel imate ono... Izlazak. Jel imate ono neke gaće, kako da kažem, za posebne prigode? Jel me razumijete? Jel me kužiš? Ne, u smislu da nemam sad... Znaš ono koje su jako lijepe i koje bi tvoje partnerici mogle biti privlačne, ako me kužiš. Kao u kojima izgledaš dobro. U kojima se bolje osjećaš i izgledaš dobro. Okej. U kojima se bolje osjećam, imam plug. Vas dvojica ste mi omogućili. Sve smo ti omogućili. Galileo. Da. Galileo, one gaće. Mislim, sad ja najviše volim da su ili crne, ili tamno zelene. Znači, tak neka boja, ono obična. Ne volim one plave, žute, gluposti. Znači, volim da su jako jednostavne. I sve te njihove su mi jebene, materijal je odličan. I volim one basic bitch, najveća basic bitch sam ikad, ali Calvin Klein su mi isto jako dobre. Loši od Galilea, ali za neku čudu su jeftinije isto. Tako da mogu jeftinije, pa nije, dobro, kad nađeš na akciji, jedino kad Galileo. Znači, 3 para gača je jeftinije od možda čak i jednog. Ozbiljno. Možda Galileo jedne gače su ti često skuplje od paketa od 3. Znam, ali kupujemo i zato u paketima ih zato kupujemo. Ono kad je 2+2 akcija, onda ih kupujemo. Kažem, znači uglavnom, ali taj tip gača, znači premium.
U njima se dobro osjeća. Tako je, tako. Meni su recimo te premium za posebne prigode. gaće ove, Galileo, one... Prugaste, plavo, bijelo i crvena crta. Te su mi iskreno najružnije koje posjedujem. Te su baš dobre. Ne volim ih uopće. On je rekao da se osjeća moćno u njima. Da, ali te su fakat dobre. Ne, I sve ostale Galileove gaće na kraju krajeva su za posebne prigode, ajmo reći. Će misli da imamo sponzorira. Da, fakat će misli, ali nije sponzor, samo smo toliko oduševljeni Galileovim gaćama jer su predobre. Da, to je fakat tužno, trebali bismo ih javiti se Galileu. Trebali bismo se javiti Galileu da nam omogući gaće neke. Oni se nama trebaju. Da. Dečki, poslat ćemo on gače. Da. Uglavnom imamo... Ček, ozbiljno nemate gaće s rupama? Ne, ti imaš puno. Imam ih, brate, imam ih 5-6 sigurno. Ali zašto? Jel dovoljno velika rupa da ti prođe kroz nju? Da. Ozbiljno? Da. Toliko je velika. Ali od ispod skroz. Pa da, ali kao možeš... A imam neke koji su sa strane. Kad ih kao oblačiš, pa onda slučajno podereš sa strane. Ja ne kužim kako oblačiš gaće i podereš. Kako nasilno moraš oblačiti. Ne, nakon tuširanja pa si još naš malo mokar i to. I onda... Zašto si malo mokar? A zašto ne obrišeš? Pa brišem se, ali slučajno kad ostane. Kakva budala. A kad on koristi jedan ručnik za sve, onaj mali, još on... Do kraja se već s mokrim ručnikom briše zapravo. A nije, dobro, ti sad pretjeruješ isto s tim ručnicima. Znači ne mogu vjerovati. Ne, to se baca, to se mora bacati. Ja bih volio isto još spomenut kihanje. U smislu čega? Kad smo već kod tipova gaća, postoje različiti tipovi kihanja. Aha, okay. Ja mrzim. Glasne kihače. Da. Čak ne. Ja to mrzim. Nije mi to problem. Problem je kad ide kihnut i onda... Da, zašto se zaustavljaš? Buraz. Daj se onda, uguši se onda. Sam kihni. Ne, ako si već napravio cijelu reakciju, kihni do kraja. Ali ako si ideš zaustavi se u početku. Okay. Onda... I dobro je. Mene čak ne živcira to kad ideš zaustaviti kihati, jer ako si na javnom mjestu, ajde kužim da hoćeš tih bit, pa kao ne. Ali me užasno... znam. Ali me užasno raživcira kad ljudi glasno kišu, jer čemu? Kao ali zašto? Moja mama glasno kišu. Ali stvarno ne moraš napraviti zvuk. Se treba tako javno prozvati. Ali mislim da to namjerno radi, bez zabanci. Ja mislim da svi ljudi koji kišu toliko glasno da ih čuješ. Da ih namjerno moraš čuti iz 3 ulice dalje, da to namjerno radi. Pa je, ali mora to biti tako. Ne možeš ti, pa ako kišeš... I to je to je kihanje, ali ne, ljudi moraju... Pa zašto moraš kišati? Pa čovječ, pa dobro je, ne moraš ta... I to onda onak 2 put, znaš, kad kišeš 2 put, uvijek 2 put različito kihnu. Jednom ide... I drugi puta... Pa dobro, pa dajte ne kužim. Jel vi govorite nazdravlje, kao kad neko kihne? Ja znam reći, ako je baš, ali drugi put ti neću reći sigurno, 2 puta ti neću reći. Ja nikad ne govorim. Ja neću reći recimo kako ljudi nekad znaju, nekog kihne u liftu koga ne znaš, ljudi kažu nazdrav. Da, ne, to ne. Samo nekog s kim sam si dobro. Koga znam, tamo ću reći. Ništa. Mislim, vama dvojice neću nikad reći. Da, pa realno. Imaš sad duple standarde, onda ili govori svakome ili nikome. Ne. Kužiš. Dobro, ti si lik koji ne pozdravlja. Pozdravljam. Znači on je rekao meni pozdravljam, ali ne govorim dobar dan, dobro večer, dobro jutro. Govorim bok ili ej ili nešto. Pa realno šta laku noć, kog boli, dobar tek, kog boli kaj ću ti reći dobar tek, daj jedan. Dobro, ali pozdravljati možeš, pozdraviti je lijepo. Ja kažem bok, ne kažem dobar dan. Kome ti kažeš bok? Kome kažeš bok? Nisam ga čuo nijednom da je rekao bok. Nisam čuo da si u javnosti ikad rekao bok nekom. Kimne glavom u najboljem slučaju. To je isto ekstrem ako kihne glavom. I zato tako i loše zato i kihne glavom. Kimne sam htio reći, nisam. Zato tako i loše na granici uvijek prolazimo. Kad idemo negdje na granici, znači ni bu ni ba, ništa. Mi dobar dan, ovaj šuti iza. Šuti negdje i onda ovaj policajac gleda ovako i naravno da uvijek loše prođemo. Budem sunjiv. Dobar dan, nemamo ništa za prijaviti. Pa ne moraš reći da nemamo ništa za prijaviti, ali barem dobar dan bi bilo okej. Dobar dan, policajć. Do sad sam bio na tvojoj strani. A ne mogu. Policajče. Ja sam umro. Znači, šta je neko predavanje bilo na faksu? Puna dvorana. Tišina. I sad nešto sam htio Džaniju. Sjedim ovak Džani, ja i ovak Aca tu. I ja Džanija pozovem
Ne mislim da sam bio ispred vas, a vi ste bili iza mene. I onda ste me ovako potapšali. Da. Paralelno od nas. Ja te potapšam, te što trebamo reći, nešto trebamo pitati, ti se ovako okreneš, jedno oko tamo, drugo nas. Znači ja kad sam to vidio, ja ne znam, jesu nas tad istirali van iz dvorane ili šta je bilo, ali znači to je bilo... Ali dobro, lik ima dobar pregled igre. Ja vidim cijelu dvoranu, moram jedno oko. I profesora ispred i nas iza. Pa jel ti znaš kako ja na faksu sam prepisivao? Pa ovako. Jedno oko mobitel, drugo. Tak je moja baka jedno rekla, ja sam se upišao od smijeha. Isto je pričala za nekog čovjeka kojeg je znala, kak isto gleda u križ i onda kad je rekla, gleda kupus, vadi meso. Znači ja sam umro kad je to rekla. Gleda kupus, vadi meso. Onaš kad onak zahvat neki backend, onak nijotkud sam te uhvati, znači ja sam poginuo od toga. Nisam mogao do zraka doći. Užas. Pogotovo kad ti baka tako kaže, ono neko redno. Da, ne očekuješ od njih to, ne očekuješ tako nešto. Slažem se. Mene zanima kako dolazi do toga. Kao do gledanja. Šta se desi? Do lazy eye. Ja mislim da je to prirodno samo. Nisu to neki očni mišići. Da, mislim da ti se prirodno to dogodi. Znači nisi dovoljno vježbu oči. Da, ali dosta ljudi, ja mislim da zna ima, ne dosta, ali kao dio ljudi zna ima taj lazy eye često. Jel dosta ili nije, ili često ili nije? Rekao bi da ima dio ljudi. To. Ja sam skužio recimo po ovim eventima kad fotkam i to, da baš ljudima često zna pobići oko. Znači često je. Da, pa je. Da. Znaš ono, tipa svaki event koji sam fotkao je bila jedna osoba. Sad, možda to nekad sam na slici uhvatiš tu milisekundu neku kad oči nisu u skladu, ali opet smiješno je koliko puno toga uhvatim. Naravno, kužim, kao svaki put se desi. To se ne šalja, ali hoću reći ono da sam baš primijetio ono da ima dosta ljudi. To je možda do ekrana, do veće upotrebe ekrana, ne znam. Ne bi rekao, ja mislim da ljudima i prije tako bilo, da. Ne znam. Do čega je, ali... Žani kad se rodi odbe. Da, uglavnom bježala. Mislim da se to desi ljudima. Ja, kad sam već kod tih nekih... mislim, nije strašna deformacija, da se razumijemo. Nije ništa strašno. Pokaže na mene. Ti jesi malo deformiran. Malo. Ali kad smo recimo kod teme onako životnih inspiracija i pozitivnog pogleda na život, mene recimo osobno strah da u slučaju da mi se dogodi nešto grozno, da ja uopće ne bi bio inspirativan invalid. U smislu da ja ne bi Dobro. Ja ne znam. Objasni taj pojam. Jako se divim ljudima koji uspiju gledati na pozitivnu stranu kada su imali normalan život. Kada su imali full normalan život, ono u standardima, i kada mi se dogodi neka tragedija, često se recimo motoristi, ljudi koji zadesi takva tragedija, ostanu ili bez noge, ili bez ruke, ili bez nečeg takvog, i ostane im jako pozitivan outlook na život. Znam da se teško staviti u tu situaciju kad nisi u toj situaciji, ne znaš kako bi reagirao, ali ja je možda da bi mene bilo, da bi ja bio jako loš. Gle, ja sam malo promišljao o tome. Ja mislim da ja ili oslijepim sad ili ostanem bez nogu da bi ja tražio da me ubijete. Jedan od vas dvojice, ja bi vam rekao buraz, spojite mi aparate, napravite neki, samo da ne moram živjeti. Aparate. Ja ne bi mogao. Pogotovo, znači da budem na onim aparatima, ja bih vam rekao spajaj to buraz, kablove mota i nema šanse. Da oslijepim, bilo bi isto jako teško. Ne, ja ne bi mogao. Ne znam koliko imamo volje za životom. Ljudi koji se rode slijepi, to mi je kao... Nisi znao za bolje. Nisi znao. ali ružno zvuči, ali je istina. Znaš, nisi iskusio to, ne znaš šta ti nedostaje. Navodno se njima sluh jako razvio. Sve okej. Ali tipa da sad naglo oglušim, preživi, mogo bi. Da, ali da oslijepim, ne, stari. Baljezgate gluposti i sve je bilo okej. Ali da mi baš se oduzme vid, ovako, odjednom, baš bi imao problema. Znamo mi znakovni. Da. Pa ali ne vidi. Ja ne znam. Ali ne vidi šta mu znači znakovni. Ako ne vidi. Ne, rekao da ne čujem. Da ne čujem bi to savladao. Okej. Ne. Da. A ne čujem. Ali jako se divim ljudima koji uspiju. Uglavnom, jako se divim ljudima koji uspiju ostati jako pozitivni u tim situacijama. Mislim da bi on bio pozitivan. Ja mislim da bi ti stvarno bio pozitivan invalid. Da. Zašto? Ne znam, da bi bio pozitivan. Bez nogu i sam bi se rolao u kolicima. Ne, on je onaj happy go lucky. Tebi bi stavili neki motor u kolica i gurali bi te. On bi jezikom onako. Kažem, da sam slijep ne bi bio baš pozitivan. Sretan i pozitivan. Ove druge stvari kao
Možda. Ne znam, uglavnom ja kažem, ja ne mogu, ja bih vam rekao, dečki, odspajite, radite kao isto, samo da me nema. Ali kad smo kod toga, slušaj, ti, realno, Aco, ti da oslijepiš, ti bi dalje bio zgodan. Tako da to ti je jedna prednost životna. To si ti rekao. Životna. To si ti rekao, hvala. Ali Da. kako bi on onda nastavio snimat cringe videe na TikToku? Ne bi mogao. Ali, Svi na- realno, evo, dolazimo do jedne zanimljive teme, meni zanimljive, a to je da je izgled jako bitan u životu. Ne samo zato što si ti zgodan, ti si i pametan nisam. i elokventan. Pametan. I elokventan. A, I- radimo To mi je, apsurd, ne, ironično. Puno bitnije, puno Ne, bitnije mi je da da. sam pametan nego zgodan. Da, i pametan, Šta ste i reći? zgodan, i dobar muž, i dobar tata i sve. Uglavnom, ono, ste vidjeli da sam komentirao, nekoj curi pitali, Alan ima Da, djecu, ja sam napisao da. Ima jedno. I onda je nešto komentirala kao, od kad to? Od kad to nisam znala kao, ne, ali ozbiljna je bila full. Da. Uglavnom, htio sam vas pitat, koliko mislite da izgled utječe na boljitak života? Koliko vam je bitno to u životu da ste, ne vi, nego da je osoba zgodna, da je osoba dobro izgleda? Ovako, tu su dva pitanja koja bi volio odvojiti. Mislim da Koliko izgled pomaže u životu? To je moje pitanje. Izgled, ja mislim da jako puno pomaže u životu. Ono, da postoji skala od 1 do 100, da je otprilike negdje na 99,9 ta Da. skala. Ja bih se mislim složio. da općenito, mislim da je prvi dojam jako bitan, a kad uzmeš to da ljudi uglavnom prvi dojam formiraju prema fizičkom aspektu, jer nemaš kako drugačije ga formirati, Naravno. to je izgled. To je neki ono, kad vidiš osobu, formiraš neko mišljenje. Tako da mislim da je izgled užasno bitan za općenito uspjeh neki u životu, da je velik faktor. Iskreno, Ja bi to odvojio možda dvije stvari. Pa bi rekao da je izgled jako bitan za javni život. Kad je neko javna osoba. Dobro. Ali za ovak, ajmo reći, one ko voli neki privatni život i tako nešto, mislim da nije toliko bitan. Je bitan u smislu da... Ja mislim da je bitan apsolutno Ok, jednako. ali šta znači privatni život? Ti dalje imaš posao, Znači gdje te ti- ljudi gledaju, da. ti dalje Da, imaš ono dućan gdje ćeš bolje proći ako si zgodan i nemaš u kojem smislu keša. bolje proći. Pa ako si izgledaš ko lopov i dođeš u dućan, pa budimo realni, dođeš u dućan i nemaš za platiti, pa ali govorim istinu, i nemaš za platit, realno teta će te tamo držati dok ne platiš, a ako si zgodan i baciš neku spiku i kao sve ok, evo nemam sad donesem sutra, donesi sutra, sve ok. Ja bi se isto nadovezao na to, mislim da općenito i posao kao takav, nebitno radio ti u Pa da. javnoj sferi Ili na javnoj celebritija, ili sferi. ne javnoj sferi, privatnoj sferi, da je znatno lakše ljudima koji su objektivno lijepi. Ne, ja se slažem da je lakše. Pa da, ali mislim da je jako velika razlika. Ja mislim da je jako velika razlika u smislu šta treba jako lijepa osoba napraviti za određenu povišicu i šta treba osoba koja nije lijepa napraviti za tu povišicu. Mislim da je jako velika diskrepancija u tome. A dobro, znaš, ono. ali pogledaj isto iz neke, ajmo reći, iz jako jednostavne perspektive. A to je da ako si zgodan sam po sebi ili zgodna, znači ti i da nemaš nikakvo obrazovanje i da nemaš nikakve aspiracije u životu i glup si ko noć, i dalje ćeš dobiti neki posao. Makar samo bilo na temelju izgleda. Znači, makar samo možeš biti model, možeš biti, ne kažem da su modeli glupi, nisam to rekao, ali možeš biti bilo šta, kužiš. Dok ako realno ne izgledaš dobro, kako ćeš dobiti posao na nekoj tako? Znači, ne možeš. Je, istina. Tako da, čim dobro izgledaš, automatski ti je bolje u životu. Mislim, realno, to je tak. Ne moramo sad govoriti nešto što nije. Sad će vas neko napast, vi ste rekli da... Ne, pa znam. slobodno, ljudi, napadnite Pa napadnite nas, da. Znači... Mislim, ja stojim iza ovog, potpisujem ovo. Ja ne mogu, ovo je fakat istina. Ja se slažem s vama da je izgled jako bitan i da otvara vrata, da puno lakše dođeš do neke situacije, bilo to poslovne, bilo ne znam neke druge, ali kažem, ja mislim da je za javnost bitniji, a za ovak neke druge stvari
Dobro, mi ne pričamo, da, sve jasno, dobro si rekao, ne pričamo o tome di je bitnije i šta nije. Mi samo generalno u životu pričamo da je izgled ti pomaže jako puno, jer ako izgledaš dobro, sva će ti vrata biti otvorenija puno nego da ne izgledaš dobro. Makar ti bio bilo šta, bilo kakvo obrazovanje. Općenito, ja bi isto rekao, znači kao puno su manji, mislim mi je glavi, puno su manji kriteriji za ljude koji su zgodni nego za one koji nisu. Da, i to je to. Ljestvica, da. Puno je niža ljestvica. Isto tako, ne moraš biti nužno lijep, prirodno, hoću reći lice. Znači ima stvari koje možeš učiniti da tako si ti kao osoba privlačniji i privlačnija, u smislu možeš se pokazati u svojem najboljem svjetlu i imat ćeš puno lakši put, puno nekako otvorenja vrata, ljudi će htjeti više komunicirati s tobom i opet se vraćamo na to jer je to pojava, to je izgled, to je onako kako se ti držiš. Ako dođeš negdje i pun si samopouzdanja, držiš se nekako uspravno, izgledaš ko da znaš o čem pričaš, većinu vremena je to najbitnija stvar ikad, da vjeruješ ono što govoriš, pogotovo kad je posao u pitanju, naići ćeš na puno bolji feedback od ili kolege, ili poslodavca, ili bilo koga. Pa naravno, i to je taj dio dobrog izgleda. To su tvoji i maniri, i samopouzdanje, i kako izgledaš, jer čistoća, higijena, sve to. Ne bi ja sad dio. rekao, ne želim da ljudi shvate izgled u smislu... Da, prirodno ono što ti je Bog dao, da, ili kogod. Ne mislimo to, znači izgled je to što on sad rekao, sve, higijena, maniri, kako se ponašaš prema nekom, tvoje gestikulacije, govor tijela, sve to spada pod generalno izgled, pojava. Evo za jedan banalni primjer, Leah Halton, znamo svi ko je najpopularniji TikTok dugo vremena, recimo ta cura, samo da je neka druga cura recimo koja nije toliko lijepa kao ona, isti TikTok, nema šanse. Šanse. Isti TikTok, skroz, sve isto, ne bi tako prošlo. Ja imam jednu teoriju, tipa, znači, ako je neka žena, cura svejedno, ako je zgodna ili lijepa, mislim da je jako teško ostati ispravan. Ne, pa ali imam... Izvoli. Može biti kontroverzno ili ne, ali sve. Daje. Znači, ako je cura lijepa, mislim da postoji jako mala šansa da ne uspije u životu. Bilo sad se ostvariti kroz bogati brak, kroz dobar posao, znači u tom smislu mislim da izgled otvara sva vrata. Znači, ali... uvjeren sam da ako je cura jako lijepa, da ne može biti neuspješna. Ali također ti bi onda rekao... Ja ne bi stao na curama, ja bih rekao i za muškarce isto. Ja mislim da nije isto. Ne. Ovako, tamo sam to htio reći. Ti bi rekao onda da je veća prednost mislim, malo se glupo to formuliramo jer teško je bolje, ali da je veća prednost biti zgodna cura nego zgodan muškarac, jel tako? To sam 100% vjeren. Da. Ja mislim... Mislim... Ne, ja se ne bi složio. Ja bih rekao ovako, ovisi u kojem smjeru, ovisi u kojem svijetu. Ovisi u kojem svijetu, u kojoj si državi, o okolnostima. Ja bih rekao to ovisi sad o okolnostima, ali slažem se s tobom, ali ovisno o okolnostima. Ja mislim da je recimo... Ako već pričamo, ako vam pokrenuli u Halton, u svijetu influencerstva i interneta bi se složio 200% apsolutno, da, to da. Ali općenito generalno u svijetu poslovnom ili privatnom, mislim da je to tu negdje. Samo što je stvar toga koliko osoba zna iskoristiti svoj izgled. Da, tu već dolazi onda i pamet, i osobnost, da. Ja bih rekao zato da ovisi o okolnostima, kontekstu i svijetu u kojem se nalaziš. Da. Kao šta radiš, šta ti treba. Za internet i influencerstvo rekao. Ja se slažem s tobom 100% za internet. Da, Vigi, tu si spomenuo neke razlike između muškaraca i žena, pa jedan veliki stereotip. Dobro. Se tiče muških i ženskih vozača. Šta ti misliš, da li postoji tipa neko pravilo ili kažem taj stereotip ko su bolji vozači? Daj meni, Vigi je uvijek prvi. Ajde ti reci, jel misliš da su muškarci bolji vozači od žena? Sad si me stavio pred zid, baš ovako je stani pred zid i tražio. Da, ne, nisam mislio odgovoriti na to pitanje, nego na prvo koje si postavio, ja ću elaborirat ću. Ne, odgovori se da ili ne. Upoznao sam puno žena... Ne, nećemo ti dati. Upoznao sam puno žena koje... Ne, isključujući voze... Reci... Sa da ili ne? Upoznao sam puno žena
kod njega. Znači, jel možeš samo odgovoriti? Pitam te, misliš li da su muškarci bolji vozači od žena? U prosjeku da. Okay. U prosjeku da. U prosjeku stvarno mislim da da. I to mislim da je genetski. Zato, Isuse, još i to. mislim da je genetski zbog orijentacijskih vještina. I samo to mislim. To je samo jedan jedini razlog, kao u prosjeku. Ali kažem da sam upoznao žene koje su 10 puta bolji vozači, ne upoznao, nego dosta ih znam koje su 10 puta bolji vozači i kojima brutalno bi, dao bi da voze prije nego bilo koji muškarac kojeg znam, realno. Normalno. Ali opet, češće mi se desi da vidim ženu u prometu koja napravi baš ili pizdariju ili realno ti ja smo gledali, sjećaš se parkiranja jednog i drugog, mislim da smo vidjeli čak 2 parkiranja i to u nizu bili, jedno parkiranje je bilo toliko kriminalno, mislim nije to od osobe do osobe, vidjeli smo ih 2 u nizu i obje su bile žene. Kažem, više puta vidim tu situaciju, nije da selektiram uopće. Znaš šta bi ja imam sada, ja ću... Samo mislim, oprosti da dovršim, samo mislim jednostavno da se nama nekako lakše, da se bolje snalazimo i to je to. To je sve što mislim. Drugo ne mislim da smo bolji vozači nužno, nego da se bolje snalazimo u prometu. Znaš šta bi ja rekao? Ja ne mislim da su muškarci u prosjeku bolji vozači. Ja mislim da su samo muškarci u prosjeku sigurniji u to da su bolji vozači i onda budu odlučniji u prometu. Jer imam očaj da često kada se dogodi ženi neka greška u prometu, da je ona više orijentirana na to kao Isuse, ne želim sad napraviti nešto krivo, možda sjebem nekog drugog i sebe. Dok muškarci su puno više, znači ja mislim da muškarci uzrokuju puno gore nesreće od žena. Zato što muškarac kad napravi sjeb, on se skuca sa 150 na sat u autobusnu stanicu puno ljudi. Dobro, žena kad napravi sjeb, ogrebe svoj auto na rubnik recimo ili zapne za stupić. Nije baš uvijek tako, ali dobro. Ne, nije uvijek tako, naravno, ne možeš reći da je uvijek tako. Kažem, općenito mislim da su muškarci puno kao sigurniji u svoju vještinu i zato da kao ispada kad ih gledaš da voze, da su kao bolji vozači. Ali a dobro, iskreno, ja bi ti onda rekao u prosjeku da su muškarci bolji? Ne bi, jer iskreno, znači sad kad vozim po gradu, ja više pizdarija, ozbiljnih recimo, doživim od uglavnom muških vozača i to su ili taksisti, ili neki ljudi koji voze auto koji je već izlupan toliko da vjerojatno im je svejedno da udare u bilo šta. I recimo, mislim da je isto orijentirano dosta na određene aspekte. Možda to što si rekao oko orijentacije. Shvatio sam da recimo je možda ženama teže držati ravno traku kad voze. Da često voze ili previše u jednu stranu ili u drugu. Recimo to. A za parking, znači konkretno Lea, parkira savršeno. A dobro Lea. Znam. Ali, da. Ne, ona nema automatic parking ide. Ne, ona to nema na svom autu. To ja imam. Evo, ja recimo, paralelno nisam parkirao, otkad imam ovaj auto. Jer iskreno, znači, ne želim se uopće zajebavati s tim. Ovo mi je bolje, ovo znam da će biti s prve. A ovo neš cigoli migoli, znači, iskreno u Rikards mi je 7 puta lakše parkirati, unaprijed mi je jako teško. Meni isto lakše u Rikards nego unaprijed. Unaprijed imam možda ja ću zapet svako malo. Da, ja isto. Tako da, u prosjeku rekao bi da nismo bolji, da nismo muškarci bolji vozači. Ja sam na tragu kao što je i Vigor, ali u smislu da ozbiljan je sad. Mislim da je problem sa ženskim vozačima, odnosno vozačicama, što je veliki dio njih u strahu od vožnje. Razumiješ? Oni kao voze to je to što sam rekao, da. Da, kao imaju strah da će im se nešto desiti. Pa onda nemoj ni voziti ako si u strahu. Da. Ali opet u prosjeku mislim da su muškarci bolji vozači. U prosjeku. Ti si negdje između mene i Džanija onda zapravo. Ali nekom dedukcijom onda si zapravo rekao da su muškarci bolji vozači, zato što kažeš da su one nesigurnije. Pa da. Je, ali on je rekao da zapravo kao to što smatra da su žene loše u prosjeku od muškaraca, je rekao da smatra zato što su u strahu od vožnje. Da, ok, ali znači da su loši vozači u prosjeku, to je tvoja redukcija. Dobro, to pitam. Da, ok. Dobro, znači 2 na 1. Dokazano da muškarci uzrokuju puno teže nesreće. Sa puno više smrtnih slučajeva. Ne znam baš. Ja mislim da je to, ja mislim da sam čitao da je to istina. Ali znači, zato na sreću, svi koji ovo gledaju neće imati problema sa nesrećama i neće nikad ogrebati auto u samo jednom slučaju. I svi će savršeno nikad, savršeno
paralelno parkiranje, rikverc, kako god hoćete. Samo, Još ako se pretplatite, ajme. samo ako subscribe-te na kanal, lajkate video, sve u životu će vam biti lakše, nema više sudara, nema prometnih, nema ono... Izgledat ćete savršeno. Uvijek ima mjesta na parkingu, zgodni ste, ma brutale. Samo subscribe Sve. na kanal, ljudi, sve će biti ljepše. Uživajte i vidimo se nekom drugom prilikom. Ja ću i dalje biti Jaco. Ja sam Đani Ja sam Vigi. i to je bilo to od Trisoma. Za danas. Nadam se da je stalo sve u karticu. Ja se isto nadam, ne?